Маза жоқ. Бірдеңе бастап берсем, ары қарай өзім қудырта беремін. Сен просто тамақ істей аласың. Вообще не умею. Пойдем в Дикермин. Ну зачем мне это? У меня 3 ресторана. Онда үйренбей-ақ қой. Керек емес. Қарнымыз ашса рестораннан заказ бере саламыз. Біздің семьяда ресторанный бизнес. Вот недавно моя сестра вышла замуж, и папа передал несколько ресторанов в Кеобалаға. Енді жердеміз ресторатор. Хош, сонда бұлай алып, просто Кеобаласына бере салды ма ресторандар? Ну да, Кеобала тоже член семьи. Осымен келсем өте дұрыс. Камила, сен маған тұрмысқа шықшы. Чё? На первом свидании? Біз бір-бірімізді даже жақын білмейміз. Енді үйленіп алайық та ары қарай араласа береміз. Ты смешной. Вот если бы все думали так, как ты. Ты молодец. Наглость второе счастье, да? Наглость барин чидит. Еще смешной.